Memangnya orang tua angkatku kenapa, Bang? Ntar lu juga bakalan tahu, Habib. Yuk, tidur yuk. Bangun. Kata Bang Midun, Pak Hendra itu orang kaya. Tapi masa beli Al-Quran doang aja kagak mau sih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Udah azan subuh. Harus cepet-cepet sholat subuh nih. Pak, tolong ya Pak. Tolong jagain adik-adikku bentar aja. Adik mau sholat subuh? Iya Pak. Ya, adik sholat subuh aja dulu. Makasih ya Pak. Kenapa sumpetin aku bawa-bawa ya?